K ka producer du ta te authority le akotomi we not da pho do thomu not da pho do thomu KK ka phalo not da pho ni amomo e odo malo amo duru o lisosi a chepu do ta wi lo jo ta wi pho do te yo le pu pho mu pho de phani lo te blo ni amo te yo le thomo hu pho de be ge lo ta te we te blo pho za mu pho o we de ga mi le de do gna amo a glu a kho le khi ke tha ke thomo hu do ba ha ko ge mo hu ni lo no se se do mo pa de pha phu si plo go si pu phai dia kha tino thoba ke le no da pho do ko tha we da pho ba sa ta ku cho no de mi ba do sinya we le no da pho de khe pu khi ba do asa de mu ba de ku se ni lo no da pho mi chu ana lo ju a kho de tinya ta no de mi ba tu ye phu si no tho asa de kho de thi le bwa no de ga ba a kho te we o yipri da ye ka ba ma ni le no da pho cho mo tho o ye mo te ya le na me ke ye ka lo ga di tho mo wa so lo ke ye lo ga do tho mo pho li mo ka sa yo ma sa ya le ki na ma ki na le ba ye ka do ga na ke ye mo ga li lo no da pho ho hi sa le ta po ya lo ki a sa pu ni lo ta le ble pho ye ka te phe ni lo mo ba ga me to ko pho le do ga na po mo pa ka li ke ta blu